Nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza gukurukira mutandao jwawe jwa Facebook guteneria muingi ati kuri na barabara etagwa na rietwa ria mukuru wawe Murega Baichu untu buria bukite miario emingi nthigurune yonthe ya Kenya nandi uria wari MCA wa Karen David Beria na ugite gisheria no mwanka yendekithia ria gwita barabara rietwa ria muturiku kana uriku mwanka rikurukire kana rikurukwe ni mbunge ya county nawe mwandiki munene kiamene kia Bas Mugambi Manyara noretie MCAs kukira kuma torone na kuorota nare ngavana akwate ni untu nikyo gitumi baringirwe kura na kwithirwa barindene ya mbunge ya county na thirikari cia kaunti cionthe ja nthigurune Kenya ciina kathari gakwa ninya kunenkera maritwa barabara ciao hindi na kuno mwanka bunge kaunti iu ithirwe ikira mwerekithirie kana gichonko police na nyumene ende kithirire watho kana motion chudro jokurukwa ni MCAs eitha mwabu kuna mantu jereje thatu jabatere kuthoja thingatiro kinya mbere thugano riri rithiro ritumirwa kirinde Bwana Mugambi Manyara urani wa akili hamwe na MCA Karaja ruterwa Karen Bwana Beria ibetikanirite kimigambo bauga nkendo mweke ja gukurukwa nteto jonthe ikagiuta tena watho prosinja niji mtoro bwirite kunemwa aimo i president yake kuti barokwenda utwira Murega Baichu ayetagwa president wa Meru County atibwirite kinya kwithwa ikonsinda kwa kana mtungi uro imoyo kunemwa kibarabara eu. Number 2 antu bara batumaira barabara eu kana bara batura antu reu ntikumenya kethera barorua kethera barabara ini imwe after Murega Baichu kana mtungi na tutaigwa public participation. Number 3 ntigwitika kinya kwi policy ya kunim barabara kana street county government ya Meru bathithia bamiunda baikia Meru County Assembly ikurukua. A motion you will gutebwa county assembly you can adopt and then governor you can execute. Kana either governor ana interest na bwiri kutumira either a member of the public through elected members of the county assembly abera ana interest ya kwa nambi barabara dito fulani. But the other Meru is impunity of the highest order. Ndene gipindi kebiri kebunge je kaunti Nairobi ijiko mwaka 2017 mwaka 2022 barabara mo street mwanya mwanya chithiro chigarura marieto na shughuli yonthe yathithiro ni MCAs ko kerera nkuwe kiringwa nkurindu boringera nontu ogeta Nairobi ogeta kaunti ingi nukwithura bara moija nemirwe Wangari Maathai Road ija nemirwe kwa Menkuruma Road no tiga wa mtu eringa kerere imwe nimetunya marito janto bara bati a Kenya lakini kaliga imbige tu momiru wewe ngwa mwana wetu wewe ngwa barabara kwa nemdikie we na rende gushwa njira chia enge barabara ije kwa rami kaliga imbige kuringwa kerere kwa governor zekuru na tutirona banimite barabara mrieto ya kurubo kwina governors arume men na tutirona there is no one tonete animate ithira barabara kana institution iriku rieto ra mukuroke kana remwe kuroke. Mheshimiwa Kirinya kwanza nominated na imbigikyo gitumethwe na inye kuthithio no ntuwe ati ukira muntu na guti mbuga wondi arungamirite gutwike gatwa mbeca na naragia very well na nan defender very well lakini menyame mwira uga kiara kimwe gitumba kuraganda wenka na bange baire batatu barabaragia batiumba gupass resolutions ire ibirite gukurukwa kia kuonania kethangu ya Meru County ni gwito bwega county assembly ko county assembly Meru na ngavana ngwataniro yao nire kuthiria Meru jaura mbugire ukona mpaka na mbia pa gwatana umenye weta stot kyo kethira thirona ku Governor Bishop Kawira Mwangaza na Region Tububu kana tereje karenda kwithura Kenya thingati ba mo bona Murega Baichu iginto kimwe kitamenyekana mwankira nande kundira Mheshimiwa Kawira Mwangaza barabara yu nini as soon as possible itwe Murega Baichu road achoke every sub county ani barabara yonde achoke umiau county assembly yetu bete ba vivia mbairo pakuruki isheria na ndi Mheshimiwa Kaborio na atongiria bangi ba Meru babe na recommended ideas nka vivia petition kile county assembly yetu ko kila clerk wa assembly yetu na speaker barabara hii renamed chito Murega Baichu road ngurigana kinya endwin kiongozi na uga bwaringera Kawira kura
bukethwa buringirite bukunditie njogu marwere bukondoria bukarigara na kinya kethi bagwatanire mugambo juu jutachinje na tuchitinje nontu nukuri mweshimu akiritu murungi na bwira akabwira kawira ibere nje drama queen manto ya kwa the county ali ngabana atiomba na manto yiyo ja ukarika kambuge u tutibwirite gwita kinya guchwa muthega jwa manto ya twathithirie Nairobi twita gucumbura thirikari ya Ruto kumira njo ango tutetherie kwinga kawira itu twingo tubwirite kumwinga itu twingo tubwirite kuga tutiumwenda na tukaria twimiru para bai Nairobi bakathikiria mnakuwa atiri kiria kwithirwo ikioneka baba ingi bara ni athomi ibakorotera muno gavana Bishop Kawira Mwangaza nontu bwerekithirie riri aria ntagaru wingi nayo barati athomi barwa kiraki na gitumi ibarabara ithirwo ithondekwa nayo mbe gukorokirika kou mweshimiwa Kawira utiumba gukira rukiri nontu murumagu na ukenirie utuku muno uchoka kuga nandi inkwenda kumuchokiria nkatho na kuga barabara eji igetwa Murega Baishurundi uti untu jabu boi kuonania complete ignorance ya sheria nke reporter Ntoshoro TV kuma yakingina ngine kineke mshusho Nairobi mbita Boniface Mongera.